Assalamu alaikum. Ja sam Eliha Smajlović, imam 21 godinu i student sam 3. godine Matematičkog univerziteta u Novom Pazaru. Prvo moram da iskažem svoje veliko zadovoljstvo što su seminari na temu Bošnjaka konačno počeli da se dešavaju kod nas. Assalamu alaikum, ja sam Azra Škrijelj, dolazim iz Novog Pazara, studentica sam pravnih nauka na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru kao i na Islamskom fakultetu. Assalamu alaikum, ja sam Sabrina Koštanović, dolazim iz Novog Pazara, studiram opšte pravo na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Ja sam Bošnjakinja. Zapravo, ja sam rođena, studiram i živim sa one druge strane Drine. Učim historiju onakvu kakvu drugi pišu. Znači, ja sam pošteđena nekih činjenica, ne znam kako se sve izdešavalo i posebno mi je čast što mogu da učim od drugih predavača onako kako je zaista bilo. Bošnjačka nacionalna fondacija je takva institucija koja mladim generacijama pomaže u toku njihovog studiranja, a mi se čvrsto nadamo da će doći vrijeme kada završimo naše fakultete i postanemo stručnjaci u našem zanimanju, da ćemo moći kadrovski i materijalno pomoći rad ove institucije u cilju podrške novim mladim generacijama bošnjačkih intelektualaca. Ja sam Ida Džeković, dolazim iz Kosovske Mitrovice, Bošnjakinja sam i student sam prve godine arhitekture u Kosovskoj Mitrovici i prijatelj sam Bošnjačke nacionalne fondacije u Sarajevu. Želim da kažem da je ovaj seminar izvrsna prilika za upoznavanje novih ljudi, odnosno Bošnjakinja u ovom slučaju, kao i za razmjenu iskustava, a i sticanje novih znanja koje mogu preneti sutra u svojoj sredini i u svom okruženju. Mislim da sam stekla nove prijatelje, ovo je jedno novo iskustvo. Svakako ću se truditi da ostanem u kontaktu i da ovo što sam naučila ovde doprinesem koliko bude mogla i koliko bude bilo moje moći dole drugim Bošnjacima na Kosovu. Nadam se da ću ostati u kontaktu sa ovim djevojkama sa kojima pohađam ovaj seminar.